Normal Kenyam biya kamal ka Nor online TV channel te kon ka breaking news mtuagre wecha kama yom kanti ka bentiu jana bukon lingwaseme lerban lingwaseme ler mishalat wo te ka turbil misha ambush ki turbil misha kapchong ane te kan ngaje no ka ngane jana ban ling te ka ne di kan kan nakka kan adwe kan mojbot ban raje me banaje kul linkel kan konore larum balingwas me mi jiram jidit ka Nor online TV channel dongo jen tianga nyam ko ji gore jen o jin der subscribe ko de latin continue ngo gwas me de kan chamala shup kaji gwad dana pai ka larich gor no be comment ka bi notification bell bi jetwany ka shuje puro jen o bisharu bi ja gor pinga kor ka mi shelar shijaling and le ban lingwas me ari kadan an lat ken wo chitwok re which ka unity state ka bintio kajan lere me shalado nene shane diok shakanak re which kama yom kanti da dop mi shaka nyurukatin ane itila nagnat kini rikon la gat to ka kani rikontin nakanero ane dangrotin shanak nakaka re torbiel mo jene re which kajuba antarbil we ke warap ko warap jen gwada nam nako natin baje kulo ret re which ka bintiu bintiu jere gandini jan ka unity state jan gwaza danen wana nekten da dobre shiram la leri lat ka unity state la information minister wun mishala gad which bi pal bot shela do riga mo rig mi chitok chane diok chakanak karamkel mishamoy ka bot midit nero shikaliu ramkel chamoy ka bot ram mo chaja nang dul wal kama yom hospital jen gwada dana chaya nang tin ki jen gwada dana bajo mo ka waltin gwada me gwege jeno kani tin kon dongde turbile me de kan nak ano ko dobra na chalat ke je gwege je en go dongde ka jang ano tanat kan la go dong me de ka jang ki dong me de tuo ko dunu kan lan je no dongde ka jang ate ko dob cha ko la je en go dongde ka jang nang nan tong mi ki de dob on wo ka bintiu chala do jiru weng ken ABA wa gwade dan la rol mtola dia tuoga kam dien ke ni kon intere wi ke bintiu ngayene ne ka gwase dan ne shi ramadan la kuer unity state shi ngaje ne ka gwade dan che jien sho woni ka wujen dan te jangtin ko bi ka mala mo bi kan olat no ala governor rek bim top me che woni ka kwimal ka shi kan ro ken kuer intere wujin winami no karu weng ka dobra ande maldere ben kejen ajene shi angan me shangi no chire ko mo chikan de gurno de japel ko de tana malten no kare ko mo to ko penete paiwa ajene shi kwadang ro shi shomat ko gwaye ngono bnamat ko dongde na de kan te tare kam jani kan nwar tin content tere which ka unity state kana jangton content ka ruwen kiten ta ka bi name agenda na chalat gor jeno baje kwen ya ka tuk english ka dobra na chaje non kaje kare ga na je to gwad mi shine dok shi lutin karam ken mi chamo ka bon mi dit re torbiel mi jere ka juba chawo kare warap ka chawo ngok nika bintiu jen goda na kwa tribil mo kwa jere wonaktin banje chulin kel ka dobra na chaje lat kaje. At least 3 people were killed and 1 injured after unknown assailant attacked a vehicle in Unity State, Mayom County on Friday. Officials have confirmed it. The incident occurred near the Kwatong border with Warab State, where gunmen ambushed a car traveling from Juba through Warab to Bentiu, the capital of Unity State. Unity State Information Minister Gadwich Bipal both confirmed the attack. The injured person was taken to Mayom Hospital for treatment and is currently receiving care. The identities of those killed have not yet been released. Both added that an investigation into the attack is underway, urging against assigning blame until the findings are concluded. No side should be blamed pending the outcome of the investigation. The attacks come amid ongoing effort by Unity State Governor Yegbim Top to foster peace and reconciliation among border communities, including those in the RBA and Ruweng administrative areas. Over the past month, no group has claimed responsibility for the ambush. Mishalin gwada mete ramshi larno ye kanangna anyok enne irikone anak kana kon la dong mika nuare ki ka de ka jang
definitely ka dob dan lar ka je gwaz me ne ko ne anak de kan wari ka ta danan bil har maka je ko ne jen ka juba wo ka wara kula jen den ka wara budin ka bintew kama yom kantin winami ala bodo rien ko na mo e bodo re kai jane kenen ware so minyo da gwamnati terbil mi jen ka warab we kujimi we ga bintew ne ti ngai kenen woni jen win ware ka kujimo ne den konan dong sha nak de kan ware sheng na makan ne de konin chiliu kan la don na me ajen dan en chore laran temre witin winami ne dok cha na karam kel mita ka bot midit ka ta dan sha turbil cha jam bush ka je ne de kan ngaje no mu don ka jang ki don de ka ne to ko ken ko ngai ka je gwano la jibintew kana ne din kontin tinte karuweng teken kare kia jiabe to koro to tegaten ko la ko kwal ga kujimi bi ko lo kwal kujime ana mo tera mo titen dong da jen wogno ko bunare nam busho ke bunare pede domni ba ko nek man torbele ne diok shi liu karam kel mete ko bot gwada me ani bana le jek kam da dien ka dob andan en ci kon linga je gor jen wo biya lerme biya nyogna ko ken ani biya tegamal bye bye